Apa Ben? Dah cocok Ben? 2 juta ya, dan pikir lah bu. Ang pen bah ko. Steve. Beko lah mas itu kontrak tu lah. Kalau nyamatan apa dua. Tak mungkin lah ikut asasen lu. Pikir lah bu. 2 juta kadang mah bu. 2 juta sama Per bulan. Cuba fikir nak. Lah lu. Nah itu dah. Awak pikir dulu dah. Warung dia lo juga di rumah lu. This way. Oh, sudah menanam semangko kau. Sudah menanam semangko. Betah. Sorry dah. Mau dia lu. Pikir-pikir baru dan turun karambi aja. Mana?